Hasara nyingine, watakuwa wavuta bangi humo mitaani, watajitafutia vitu vya kufanya, watakuwa wavuta bangi. Na tabia nyingine mbaya, watakuwa watu ambao sio watu wa amani, wanaosababisha vurugu kwenye jamii, sio wasikivu. Kwa hiyo ndugu zangu wapendwa, neno la Mungu linamweka mtu katika misingi mizuri ya maadili mazuri, lakini pia tukiwafundisha neno la Mungu, hakika watakuwa watu wema sana. Tutapata watumishi kanisani, tutapata washarika wazuri, tutapata watu wanaopenda kumtumikia Mungu, tutapata watu wanaowajali wazazi wao, tutapata watu ambao ni wataalamu wazuri wenye maadili. Tukienda hospitalini watatuhudumia vizuri, tukienda shuleni watafundisha watoto wetu vizuri, tukienda sijui wapi tutapata watu wazuri, kwa sababu tumewafundisha vizuri, tumewekeza kwao mambo ya kimungu.